अनेक किछु जों खोनाखा आंबो जरा जरा मैतो दङ जे जीवनाव जों आन्दोलन मा खालायखा अनेक किछु আমরা আন্দোলন করে আসছি আন্দোলনগুলি এখানে যারা আছেন যারা বয়স্ক আছেন বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আসছেন আপনারা জানেন আমরা জীবনে অনেক আন্দোলন করি এবং আমরা ফলও পাই আন্দোলন করি সত্যতার মাধ্যমে দুঃখ কষ্ট হয়েই থাকে কারাগারে আমাদেরকে বন্ধ করে আমাদের উপরে লাঠি চার্জ হয় ভালো ভালো লাঠি আমাদের উপরে আমাদের পিঠে আসে আমাদের পিঠ দাগ হয়ে জায়গা অনেক লাঠি ঝাড়ুর মতন হয়ে যায় এরকম আমরা জীবনে আমরা করে আসছি একটা কারণে আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের অস্তিত্ব প্রয়োজন ত্রিপুরা অস্তিত্ব কামাই থাঙ্কামু আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না যদি আমরা ওই 65-66 সন হইতে যদি আমরা আন্দোলন না করি কাজে আজকে তোমাদের জন্য প্রায় হাফ এ সেঞ্চুরি 100 অর্ধেক 50 বছরের বেশি আমরা আন্দোলন করে আসছি আমার কয়েকটা অ্যাডভাইস খালি এখন যারা ত্রিপুরা মোঠায় আছে আমাদের অনেক কিছু সুযোগ আছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই সুযোগটা আমরা অন্যভাবে সুযোগটা নিয়ে যাই আপনি এখানে যারা আছে সবারই এটা ক্ষতি হবে আমার বয়সের আমার সহ বয়সের লোক যারা পুরুষ মহিলা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারাও তো আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেন এবং বিভিন্ন আমাদের মতবিরোধ হয়েই থাকে কিন্তু ওইগুলি আমাদের একটা পাওয়ার কি আমাদের ক্ষমতা যে আমরা সংশোধন হয়ে আবার একসঙ্গে কাজ করি আমাদের মধ্যে যদি সংশোধন করার আপনার হিম্মত না থাকে আপনার জাতির জন্য আপনি আন্দোলন করার আপনার হিম্মত নাই যদি আমরা যদি একসঙ্গে আন্দোলন করতে চাই you must have power to control your anger unless you can control your anger your sentiment you can never share for the deliverance of your people you must be very careful today we have maximum we are educated today because I remember when I have revolutionized our education revolution from the year 1974. In the year 1974, I have opened English medium school right from unit number 1, Zion Hill, Rangamura. Number 2, Darchoy. Today it is 12 plus. Number 3, Komlachara. Number 4, Morpara. These are the institutions I have opened from the grassroots level. At that point of time, it was only thatch roof, bamboo splitted wall, and bamboos are chair, bamboos are bench. So, but that was the spirit God had given us in our heart to go further and revolutionize the Kokborok in Roman script along with the English medium. We did it. We did with the whole heart. From that background, your father, your mother became English-speaking scholar, and you are speaking English today, competing the international standard, national standard. So what wrong we have done? What wrong? Tama chung bhul khai khaba, cheni bhul krai, tabok jodi chayang khalai. The next accusation will be on you because of your mistake. You are underestimating the achievement. So the fault will be on you only. What
you have done for your next generation. We have done English medium schools, linking with Shillong, linking with Oxford University course, Delhi. I link it. I got books from there. I got books from Chapla stall, Shillong, Chapla bookstall. We purchase books from there. We distribute, carrying on our head, on our shoulder. It was a revolution, switching over to English medium from Bengali medium. At that point of time, almost 50 government schools defunct. All the students join our English medium school because they like it. And we have been able to successfully convince the parents, the guardian. We are doing not for me, we are doing for our future. Today, those who have gone to assembly in ADC, you are honored today, and you have no problem to speak in English, in Kokborok. So this is also another achievement in education. Thereby, many have taken IS rank, IPS rank, and one Pu Darlong is there, I forgot his name, from Sakha. Tumar Mingha, what is his name? I forgot. He is likely retiring from foreign service cadre. He represented India in many foreign nations to become first secretary and become ambassador of the Indian Union. So we are led by our desire that we want to give our next generation a beautiful future and talented future that you should learn. Why you break your future? Tini narao jodi kuno ekta naraoni temper. If you fail to control your temper, you are a failure leader. Nini temper nung control kaya nini pan tong nai. Abo pan kering kaya nini zati no, nini hano, nini party no panung tlang mayong nai. Kaisa chazak nai, kaisa chazak yong nai. Apur nung joli boy, charkar maklay nai. Because you broke your own house. And you fail to control, to master your temper. Abachong tini sinay na mo. Boniboy tini, ono kisu kok sarani muchung yang, kapama tongo, onek tini, speaker rok, onek kisu Sakha, abono kaisa ani bakaw payo. Whether we take a pledge today, that let me have a power to control my temper, my anger. Ani gimno, amar crude, আমার মনে যে হিংসা নিন্দা আছে এটা কি আমি কন্ট্রোল করতে পারবো? এটা যদি কন্ট্রোল আমি করতে না পারি আমার নেতৃত্ব দূরদর্শী হবে না। যেহেতু you become a family broken house. নিম্ন খুং বাইজা কং নাই। A man who has no control over in-house anger and temper, he is a member of a broken house. Nini nok baijak ni besajak besaung nai nung. Okay, cini Maharaj paika, bini buma buparok bay ang samung tangay payok, ang cini je dynasty, Maniko dynasty, apana ang Hamzago. Tini ang kunut muchungya arobo ang nung ongya arobo nung ongya hinjagi tongkap lang bo ani manthai ang muchung mani krui ngi thangka ang maya ni hiya kintu krui ongjagi tonghang hai puno I want to learn to control myself because ahead of me there may be some better future. Tini onek borok phayo ani ono nogo Jung hayong ka sub-zonal, zonal,
tamo tamo kabang ma chini institution ba institution ni onek jaga tongo je jaga chung joto borok no accommodate khai maya kintu ang advice khai kha party ni soldiers ning ongong lai party ni samong tang di nung brung phuno chalong phuno tini very easily onek chala boroi tini without much labor chini Maharaj Pradut Bikram Zini wansung mumbai bini leadership bai kuno jibono kuno ang ML ongnai MDC ongnai tamo ongnai ongui tongble tabo abo ki bo sidisi ba sia tai u TIPRA motha party bo tini bisinoi bini age bisinoi kise bangkha a bisingo nung tamo asa khlai ba asani baire tabo Bidhan Sabha bo member ongkha ADC bo tini ruling ongkha kisa dorjorom di tanarao dorjorom di bakha log di you will feel very relief nini bakha kolok lai khai you will feel relief I am feeling today I sit no chair today ani kuno chair karoi kuno jaga bote ani ang karoi but I enjoy today I have confidence on my next generation. Naroni Sakha ani confidence longo that you are united. Shall I repeat again? You are united. Am I right? Angkubui de koksa. We are united, and this united should be so strong. Nobody shall be able to separate or break it. Kuno borok chini je united tongmani chung chini bakhar agoi tongmani chung no ke bai rimaya onek borok yang sanai chini TIPRA Mothani party ni sabainani chini Maharaj ni yakno durbol khainani সংগঠন ni institutionalized no nosto khlainani phai tongmle chung nuk tongo tai singo chini opposition leader Onimes ji bosaka abo chung directly indirectly abono nung mukabelong khlai you must resist your opponent smilingly bono bohai toino ekbare chung ai dog na oi emotionally thangai bacha khlai bo bulai nai tok lai nai nung bo hai no invite khlai ong ke ba bono bo why you should invite your opposition for physical confrontation? What is the use? What you are going to achieve? Chung andolon khai puro, chung by chung kuno jaga walaya. Ani senior tongnai rok Bir Chandra Dev Verma was senior most advocate in those years of 1960, 65, 66, 67 rogo senior advocate. Abo Agortala tongo binino go chung meeting klayo fifth schedule ponchom toposili regional committee abo se chung dabi klayo sia ba chung songbidan sia chung bo onke ukil no sungkha what does it mean what is the meaning of regional or autonomous we had no idea they open constitution in constitution of India TIPRA name is not written apuro TIPRA bumung songbidano kroi am I clear ani ko bujible na jehetu Maharaj Bir Bikram bo sovereign country Tripura rajani ha tabok chini Pradut Manikoni bufa ni apuro bo crown ras mukut bai oro raja biniha Japan ongthung British ongthung juddho chole phuno chini TIPRA no barao akraman khai kha ta moingane musulman
सम्राटक आक्रमण खाई फेनी तुयो उ कामान चुमनी हिम्मनी आगरतला अब कामानो चिनी त्रिपुरा सैनिक रो चिनी राजानी सिपाही रो मुगल सम्राज्य नो मेचेनई बरानी कामानो तुपमनी नो कामान चुमनी. How many of you know the history? How many of you know the background? Naraw siyobo tini sinay na, if you do not know, you must know today and learn more and more about our I'm not going to be very emotional. I spend my emotional before going to underground. I'm very emotional. I want to do things and I succeeded through humbleness. Naraw jodi, if you do not become humble, your demand will not come near to you. When you become humble, the very holy things that you are demanding today, chini Tripura Bharat Borshoni Songvidani Baire Bapuro. Jokhon Marjarongka, chini Maharani Kanchan Prabha Devi, chini Maharaj Pradut Jini, Bufani Buma, India by Marjarongka. Marjarongpaino, 49, Tripura became an integral part of India. Apuni sekang Tripura ni bumung Bharat Songvidano kri boni bagino 6th schedule provision Assam ni tongo abo Tripura kri. Ula jokhon Assam bongka jeng dabi khlaika ang onek chokkori kha North Eastern riboi ang joton thangai romoi chini Tripura no bo include khai tini jeng 6th schedule abo ADC jeng manotini abo no naraw respect riya naraw siti toy siya chiri khok mano emotional mano kintu you do not respect the real things koboi manoi bahai phaika obo naraw siti toy siya. This is an offense. Nung je chini achievement mangkha obo nung jodi recognize khlai you will have no future. It is out of experience. I came across all these barriers. I faced no problem. Many people wanted to kill me. They are no more today. Therefore, we have to love each other. Chini opposition leader, kaisa tai singo, holong bai, ha kaham ni kok sao. It is a very much from Bible. Sower went to sow paddy seed. Some fell on the roadside, some fell on the rocks, some fell on the roadside, some fell on the good ground. Tabok chini bisingo, holong sakani, mai bacheloi kainai rok tongo chung. Abo nung sarpuno bo acai mai bele holong ba. Bolongo bo kalaika bolongo bo, payoi bo oro Zabra bang mandi ba zabra se bang ba bini bathai tong maya nung bo ang bo chung emon jaga klai nai nang nai je ha kaha mo nung ma klayo chini greater Tripura chini Maharaja je tabok chini borokno thansa klai. Thansa is above unity. Thansa is Kabaksa is unity. Thansa is oneness. Koroksa ni jotoro oneness chini thansa boni bagai tini mia ang close khaika tini chini chairman ong nai Maharaj Pradutji ani ulo koksa nai naraw kaham khlai attention khlai di onek proshno ni uttor bori nai bhai toi chini songbidan tabok phaika abong chini rajya committee ong thong CWC ong thong tabok bo base toi chung committee khalai nai aborok pass ong nai nango bibinno naron opinion tong mano ani advice opinion tong khlai naraw chungna suiri di tai sal noi suk jodi protect district kiba protect block ni jodi chung sane nei khlai tai sal noi chung chini plenary session chung sowai kolok khlai nai nang nai
किन्तु अनेक बरक तंगलाक बनि बागैनो जेटा सिस्टेम जोंरो साख्लायनाय नारावनि एडभाइस जोंनो सुयनाय स्टेट कमिटि खालायनाय CWC रो खालायै आरो जों आरो जत विवेचना खालायनाय खालायै जों दीर्घदिन पार्टी खालाय फायो बाहाय तै खालायनाय खालाया आ लाइन तै जोंनि मथानोबो जों थांनानै एवं बो ऑल इंडिया लेवल फुनो इंटरनेशनल लेवल फुनो त्रिपुरा मोथा हिनाय कैसा पार्टी दङ उ पार्टी वो ब्राउनी रूल्स रेगुलेशन ब्राउनी लॉ हाय 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 इलेक्शन कमिशन बो अब थांनाय बहुत जगह चेनि डिफेक्ट दङ अब ब्राउन हायनाय बनि बागै आं जतन कोयो नाराव फायखा अनेक कक सानानै जों खोनाखा एवं ताइबो गोबां मा दङ अबले जों शेयरिं नि सुबिदा ताबक रिमायङै दंखा हायफोनो ताबक जों जतन आं कोयो नाराव जे बायरे तंनाय रगबो बिसिङाव फायदि हाबलायदि एटेन्टिव एटेंशन नावै जोंनि महाराजनि कक खोनावै नाराव जिस न तामो सामानि आं तामो सामानि बहुत तामो सामानि जोंनि स्पीकर अक सामानि बबोतै मानै अब नाराव गाहाम खालाय सिवै नारावनि पारा थाङै नारावनि जार डिस्ट्रिक्ट ब्लक साब डिविजन जौनाल साब जौनाल जेटा एकटा दग मा रमनायबा आरो नाराव थाङै गाहाम खालाय इंटरप्रिटेशन गाहाम खालाय बुजग्रिनाय नांनाय नाराव फेलं खालाय नारावनि पारा बरक जदि जेनेबा बरक रहमाय जोंनो बुजग्रि मायां खालाय आफोर नाराव सब सब अर फायखा नारावनो आं कल खालायनाय तामोन नाराव गाहाम खालाय खोनावै थांया माहिनाय ब्ले नारावनो आं आनि तामो लस संनाय आनि खति नंनाय ता जे नाराव थाङै नारावनि पारावो गाहाम खालाय बुजग्रि माया बनि बय नाराव गाहाम खालाय एडभाइस जोंनो रिमाया प्लेनारिनि सिस्टेम हायनो जे जों अर राजनैतिकनि लेक्चार मारिया एवं अर कोनो एकटा इलेक्शन हायते लेक्चार बो मारिया किन्तु जोंनि मथानो भाई जों डिसिप्लिन बिनि कोनो डिफेक्ट फ्री अंनाय नांनाय आबरंग जों मा सालायो वान्स गो अर देयर इज नो स्कोप of individual kroksa ni horoscope kरै nini scope you must be open enough for your own people own villagers own leaders nung jodi osok bakha lok mayang khlai you are a fellow politician you are a fellow youth leader you are a fellow women leaders abo nung muchung do you like I never like it I don't like to become a failure leader. I like to be a successful leader. I believe my younger generation, you are also convinced that you love the truth. And truth only can set you free. Am I clear to you? Thank you so much. God bless each one of you. God bless each one of you.